Hi guys! Good morning po! This is Mamshie Eds again. So ngayon pupunta kami ng Sual po. Yan. Kasama ko si Adrian Lee. Wow! Hi ka naman, John. Hi. Okay guys, mamaya ulit. Punta kami ng Sual. Let's go! Hey guys, good morning po. So nandito na pa tayo sa Labrador po. Ayan, abangan natin po si Bikerdudes dito. Wow! Sa nasa Tarlac pa po sila. So dadaan po sila ng Bugalyon. Ayan. So ngayon kakain po kami kasi hindi pa po kami nag-breakfast. So umalis po kami sa Kalasyaw mga 7 po. 1 hour po namin binahay dito hanggang Labrador po. So guys, mamaya uli. A few minutes later. Wow! Hi guys! Me again, Mamshie Eds po, mga Ludes. Yan. Okay guys, papunta muna po kayo sa Sual po. Kakatapos lang po namin nag-breakfast. Yan. So, doon na po kami maghihintay sa beauty po sa Sual. Yan. Okay guys, yan. Hello, good morning po. Yan. So guys, mamaya uli guys. Yan, kasama ko sila Hans. Yan, si Adrian Lee. So si Hans, nakita na namin sa Labrador kasi nauna siya. Okay, mga Ludes. Yan. Okay, mamaya uli. Bye-bye. So yan mga Ludes, yan, malapit na po kami sa bayan po ng Sual. Pwede na! Ayan po, yung mga kasama ko yan, sila Adrian Lee, tapos si Hans Laporteza. Wow! Yan. A few moments later. Yan, mga taga Pusarubi po. Shoutout kayo. Parang subscriber ko sa Ate Gay. Okay. Okay. Sige guys, so, ingat kayo. Okay. A few moments later. Nandito na po tayo sa Sual, sa may Bibliotek po. So, yung mga iba po dyan, hinihintay nila po si Bikerdude. Ayan po. So, later po, magpapa-shoutout po ako yan. Shoutout po kayo guys. Shoutout po kay Mark Luging Magat. Sige guys, sige. Okay guys, Laki ingat. naman niya. Diyan ka ba? Ilagay ko lang busa. Okay guys, ingat. Ayan, Kalasyaw Cycling Club. San Carlos. Okay. Si. Bike shop ni Vox Bike Shop. Ay, bago. Sige po. Kayo po. Hello po, sir. Ingat po. Boss. Ay, Timbanay. Ay, Bagalyon. Okay, sir. Sige po. Sige po, sir. Yan, yung mga taga Bagalyon. Yan. Ayan. Ayun, from Labrador. Ay, mga sila Cyrus, kilala nyo? Ayan, Cyrus Castillo. Sa Team Barracuda eh. Ayan. Hello po. Guys, ingat kayo Sige, thank you po. Pa-subscribe na lang po. Sige, thank you. A few moments later. Natin si Idol Bikerdudes. Idol, pwede pahingi sticker.
Idol pa isa ko. Idol. Idol. I am the one, the way your son don't. Thank you. Idol, pwede ba shoutout yung ano ko? Yung YouTube ko, Mamshie Eds ko. Mamshie Eds. Hi, hello po. Shoutout po sa mga Alpha Biker. A few moments later. Nakita na po tayo ng Bikerdude. Ayan, si Angelo. Yan. Nakakupo kami yung sticker. Wow! A few moments later. Hi! This is Mamshie Eds again! I'm back! So, pauwi na po kami galing Sual. Yan. Nakipagkita ko po kami sa kay Bikerdude. Yun. So, guys, pauwi na po kayo. Yung hindi pa nakaka-subscribe po ng channel ko, Mamshie Eds po. Please subscribe po. Then, pakiclick na yung bell doon para ma-update po kayo sa lahat ng videos ko. Yan. So, bye guys! Thank you po!